ایوار باش تماشاوانین روداوی لگل مبن از نالین حسن دناوا و بولتنه ده امی جهمو آلیان لسر روشا شیخ مقصود و اشرفی راوستن. سروک بارزانی پیامک درباره شیخ مقصود و اشرفی بلاف کر. گوت قفا قركرنا اتنيكي لدجي كردان لحلبة هيا هروهاد بيجا نابنا كوكين سياسي ببن سدما قركرنا اتنيكي إريشا لدجي تاخين كردنشين لحلبة بردوامة حتى نها هشت كسان جيانا خوش دست دانا بين جي و چار كسين دنجي بريندار بونا 300 مال زيان ديتنا معفي وان هوتيه ناورن نفسه ببن فيك درابن فيرو هسده بداخيانيه كي هشياري دا حكومه سوريا ودبيجا بردواميه إريشا لتاخن شيخ مقصود واشرفيه وجارك دن سوريا بر بالشركي فكري وببه قال ما باش بزانك كو هم لبي داري حاضرن جبوب قال هم بدارن هم جبوب پرستني قال خو هم لبي داري فداتين داري حمي اخباري دارن دلوقتي اخباري شوش هردران الى نكي شيخ مقصود اسایش ریوبریا خسر لحلبه بانگ لخلکه دکه کج پروپاگاندا باور نکن دبیجا او پاراسنا تاخی بکن حتی داوی گلوپا خویناوان انداما انجمنا پیدل هرما کردستان بریوان محمد جروداوی رد بیجا جواکا ناف دولتی جیریشن لسرتاخین کردی لحلبه بدنگن او ویکه شرمزار دکن يعني هذه الناف دولتي كود هندر سوريا دا جي دقرن بنا يعني بدنگ مانه بخازن لبيت آخر آلی سیاسی دا بشکینن ایرادا بگلی بشکینن ام بهیدین سروق نتیروان برازانی سروق برز مسعود برازانی هر کس به آلی خدا مداخله بکه پیام سروک بارزانی از دست پیدا کم سروک بارزانی پیامک درباره شیخ مقصود و اشرفی بلاف کر تیدد بیجه کو افروشا مترسیدار و شر و تند و تجیا کنه حال بالجار حلبه هیا جه دلگرانیه که مزنه و مترسی لسر جیانا خلک سیویل و ولاتیم بگونه چکریه گفا قرکرنا نتویی لدجی کردان لوی حرمه هیا سروک بارزانی ده پیام خوده و هاد بیجه گوهرتنین سیاسی سوریه در فتک باش بوج بودیتنا چاره سریه که گنجاو دا کو ما فین روای گل کرد لسوریه لبر چاوان بینه گرتن و همو پرزگریک بینه چاره سر کرن دوی واریده ما به همو آلیان ره گلک هول دا که همو پرزگریک و ناکوکی بریا دیالوگ و آوایی که آشتیانه بینه چاره سر کرن لیبله افروشا مترسیدار و شر و تندو تجیا کنهال باجار حلبه هیا جه دلگرانیه که مزنه وما ترسيل السرجيانا خلق سبيل ولاتين بيقونه تشيكريا قفا قركرنا نتويي لدجي كردان لوي هرمي هيا از بانگ لدس هلادار سوريا دكم كوناكوكين سياسي نكن ناكوكين نتويي دفان برزگريكين لهرما حلبه ده ريندن كولاتين كرد راستي زغط تندو تجي در خصنا جوار باو كالي خو قركرنا نتويي بين هروها از بانگ لآلية كردي بتايبتي لهسده دكم کو چج دستوانته بکن جبورا وستاندنا شر و پفچونان و ریگرتن لرجاندنا زیرتریا خوینه و هر دو آلیجی جبو گرتنا ریا دیالوگ و گوتو بیج جبو چاره سرکرنا پرزگریکان کار بکن نابه کو هبونا ناکوکین سیاسی ببسدم کو جیانا خلک سیویل بکه و بن مترسیه ده و پاقشکرنا نتویی لدجی گله کرد چه ببه اویک تاوانکه لدجی مرواتیه و انجام وی مترسیدار ده هبن افیاما سروک بارزانی بو از داوی زانیاریان جی بدم ولی سر شر لتاخن کرد نشین لحلبه دمجمر سیسی نیورو بو ارتش عربی سوری دست به ایریشک دجوار لسر تاخن کردان کرن تاخ بتندی تنه توب باران کرن هف سروک انجمن تاخن شیخ مقصود و اشرفیه نوری شیخ و جرودا ورد بیجه کو شر لتاخن وان
اف سه دمجمیر زیدترن کو بردوام دکد انجام ده حتی دمجمیر 6 هشت کسان جیانا خوش دست دابون 48 کسان دنجی بریندار بونه نوری شیخ خود دزانین همو چکن گران لدیجی سیویلان تین بکار آنین دناوا برینداران ده جنو زاروک جی هنم لگوری گوتناوی جبر ایریشان 300 خانی هلوشیانه و زیان دیتنه هروها سیویل وکم مرتال زندی تین بکار آنین نوری شیخو آمجه بو یکی جیداکو ده دستین هزن اسایش ده کنی چکن سیوک هنه گوت ام ده تاخن خواه بپاريزن هفسروك انجمنا تاخن شيخ مقصود واشرفيه بانگ لهمو كردان دكه كل دجي اريشان رابن سر بيانو داخواج سروك بارزاني هروهاج سروك هرما كردستان نيچيروان بارزاني كر کو پشتوانیا خلک شیخ مقصود و اشرفیه بکن هروها همان بانک لسروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی کر هروها بانک لسروک یکیتیان اجتماعی کردستان بافل طالبانی کر کو همو لوان هر دو تاخان لشیخ مقصود و اشرفیه خودی درکبن نوری شیخ تکس کر کو او جبو دانستاندنان آمدنه ناخوازن شر چه ببه جبر کو شر کشتن و ویرانکاریین مزن لپای خود هیلن وی گوت ام ناخوازن روشا عفرین دوباره ببه دوی گلین سوریه پرزگریکن خواه بریکا دیالوکه چاره سر بکن اف آخفتنین نوری شیخو بون کجروداویره آخوی بو هروها حسده دازانین لدردورا هر دو تاخان زیدتری هجته تانک و وسایتین لشکریین گران هاتن بجه کرن که او یک نیشانک مدرسیداره و نیشانا برفرهبونا شره و اگر درکتنا شرکی برفره ترجی هیا اسایشا وان هر دو تاخن کردی لحلبه اسایشا یا ريفبريا خسر لحلبه راگ هاندکو شروان وان ایریشکت چکداران لگره کاستیلو تک دانه اسایش دبیجه وان چکداران به تانکو چکن گران ایریش کربون لید انجام ده انجام برسوا وان ده اسایشه چکداران جنازه خال پای خواهشتنه و رویانه هنک دیمن نوی شری گشنه بردست ما دخوازم نشانی و بده معفی وان هاتیه نویرن نفسه ببن فیکو درابن ویر بربری وانو درابن سرکران روداوه هن دبینن و دنگ و بهیستیه اف دیمنن یه ایریشا سر هر دو تاخان شیخ مقصود و اشرفیه کو اف چکدارن به تانک و دبابیان ایریش دکن به درشمو گوتنین الله اکبر وکه چاوکو جبهه النصره دما ایریشی سرکانیه کر هر وها دما کو داعش ایریش دکه وان درشمانو سرودان یه وی دمی چاوکو دهاتن بلند کرونو گوتن نهاجی به همان اواید ایریشا لسروان هر دو تاخان ده تینا گوتن جاره کدن ام گهداریات دنگ بکن الله أكبر عصب الرؤوس وأسمعوا وإلى السماء تطلعوا الله أكبر وإلى السماء تطلعوا بنكائهم وبعزمهم قالوا بغيرهم اسمعوا قالوا بغيرهم اسمعوا لن تلحقوا بركابنا وبمسلم لا تطمعوا لن تلحقوا بركابنا وبمسلم لا تطمعوا إن الذين ترونه بالليل منكم أجمعوا بالليل منكم أجمعوا عصروا الرؤوس وأصرعوا وإلى السماء تطلعوا عصروا الرؤوس وأصرعوا وإلى السماء تطلعوا بذكائهم وبعزمهم
میوانکی من هیا خالد ابراهیم اندام دسته ریوبریا پیوندین در ویا ریوبریا خسر که خالد ایوار باس پاس تو میوانی روداوی ج پیام سروک بارزانی از دست پیدکم سروک مسعود بارزانی دبیجه کرد لحلب لجیر قفو مطرسیا قرکرنا نجادیا نتوینا لجیر قفا جنوسایدنا هون چد بیجن لسرویه که لسر پیام و بانگوازیا سروک بارزانی السريد سلاف جبوا وتماشبان وسلاف جبو خلكن شيخ مقصود شروان شيخ مقصود أسايشا شيخ مقصود سلاف جبو جيان سيفيل يجو جيانا خوش دزدانه شفايك عاجل جبو بريندارين كو إيرو لشيخ مقصود في سر مسقما دجوار ديجو إيرو دبن توبارانا مخابن ارتشا عربية سوري بينا بالخود كي ارتشا جو قاشو گرک وی ولاتی بپارێزێ گەرەک پێکهاتیان وی ولاتی بپارێزێ هەم وڵاتیان وی ولاتی بپارێزێ لێ مخابن دەبێژن ئەمێ وە تنە بکەن ئەمێ وە قڕ بکەن ئەمێ وە بداوی بکەن و ناوێن gelek خراب لێ پێکهاتیان جودا جودا دکەن ئەوەیە جێ دلئێشیەکە دلگرانیەکە و نیشانەیەکە gelek مەترسیەکە ji bo pêşa roja me birastî yani ji bo peyama rêzdar Mesûd Barzanî serokê Herêma Kurdistanê يعني جي كيف خشيه جي حرمتي هل وستك نتو پروريه هل وستك كردستانيه هل وستك كو دست آلیکاریه دست چارەسەریه كو افشار گورتر نبه افشار فرتر نبه جبو ویجی جخوا ایرو پیاما قصده جید وی درباره هبو پیاما ریوبریا خسر جید وی درباره هبو حتی نهاجی پیام ده حمود وی چارچوفه دهنه کو افشار فرتر نبه افشار مستر نبه زیان بهتر نبن هینجی درفتو امکان گفتگوی هینجی درفتو امکان دانوستندنه درفتن آشتیانه گوگ مرب دست بخهینه هنه لسروی قاده لسروی خاکه مخابن یعنی بری 4 روزا هین شاندیا قصده ریوبریا خسر لشامه بو گفتگو دکرن لی هین لشامه بون مدی چاوا کو گفن لوی گلی دهات خوارن گفن لتاغا شیخ مقصود و لدبری دن دهات خوارن ایلو عشیرتن قاشو عربن وان توب کرن لدبرنا و امی ایریشا گور بکن نجات پرستیا گو روزانه ام دبینن خطاب آوانی نجات پرستی گو ام دبینن براستی نجیه کی درحتیه جیه کی مترسیه که نتنه جبو کرداتنه جبو حمو پیش روزا سوریه جبو حمو گلن سوریه جیه مترسیه گو اوانا دهشمندی آوان ده تو آلیکا تو دستین آشتیانه دستین دادمندیه دستین وکویه مجیه کی گو حمو گلن سوریه کاربن بشداری و آواکرنا سوریه پیشاروجش بو خلق سوریه توائی بکرن دوی درباره کاک خالد گلک زحمت باش انها هیچ هوله وهنا لقل امريكا لقل ولاتن اوروبيج برا قرتنا في الشري راسته يعني ريبريا خسر بريجي ونهاجي هم جبوها بيمانا ده آدارجي قالك داخواز كرج مسوغرين في ها بيمانا ده آداري گو سالا پار هات امضا کرن کو گلک آلیان هم ده هندر ده هم جدر هم جواتا نام نتوی گلک دولتين گو اوروبي كيف ما بس من ايرو بو كاك خالد يعني ابشر كونها ايرو دركتيه لدجي كردان لحلبه هوله وهنا لقى الامريكا ولاتن اوروبيج برا قرتنا في الشري بێگومان ئەم نە ئالیگرێ شەڕن ئەم ئاشتی خوازن ئەم دخوازن هەر تشت بێ گفتوگۆیە بێ دیالۆگێ چارەسەر ببێ ji bo vê jî hem rêveberiya xweser hem hemû aliyên pêwendîdar dikeve nîqaşê û bi wan re pêwendiya datîne got hinek zext û zorî di vê derbarê de bibin alîkar got ev şer bê sekinandin li ser vî gelê me Şêx Meqsûd Eşrefiyê gelê sivîl herkes dizane got yekê Nîsanê de jî hevpeymanek hat emze kirin wek يعني انجام پیمان ده آداری بون گو قصد خوجوی درا وکشان تنه اسایشا نافخوی لهندر هر دو تاغانمان به آلیکاریا امن العام قاشو آوی دوره هندر حلبه و تکون آلیکاریه که و هفبندیه که گو بهدور هیدی کاربن وقت دمجه که دوی درا چکنو ببین میناکک جبو
دمجا گو ایرو ام هندر اتفاقا ده آدار ده جخوا هر کس دزانه گو خالن اتفاقا پیمانا ده آدار ده قدنا برا قصد و شامه ده چه بون نتنه جبو دمجا عسکری نظانم چه يعني بند وين قالك هند في درباري بندا يكي جو هفبشيا مشاركة حمو بكاتين سوريا د جيانا سياسي د جيانا سوريا د بهدور آلي كار من شاوا رسمة كأنه بدن سوريا لمخابن أو ددن هيلك هر وها كو لسر خاكا سوريا هات أمزكرون جو تشرو ببچون إيد نمين كيد ببلا بب قصد حتى نهاجي بوي هالبيمانه جريداي و بيمانه جي ام زنديدكن ام دخوازن جبرگ براستي جي بيمانه كجبو مسوغريا بيشاروجا سوريا بگشتي نتني جبو كردا جبو حمو بكاتي انجلن سوريا چ عرب چ سوريان چ علوي چ درزي كيد به جبو بيجي نتني مگوت اف بيمان جبو دوازده هالبيمانه ده اداري جبو باكر روجالات سوريا جبو رسمك بيشاروجا سوريا بگشتي بو وك بنگه ك اساسك جبو دستورك بيشاروجا سوريا دهات پاين كرن وهات ام ذكرن ليه مخابن هشمنديا حكومتا دمكي ورخياي جو دخوازي جي بربه وقالك زور وزغطادك ود ناخوازي فيها بيمان زندي بي يعني بندي وبيك بي تبي جوج بندكي دربن بندكي قاد بين امي بندين لشكري قاد بين امي بندين قاشو نظام اي سيفيل قاد بين امي بندين نظام چا امي چارا سر بكن کی جام بندی دیبیجن وقت ربریا خسر وقت قصده دیبیجن ام آماده کارن ام حاضرن کی جام بندی ام جبو گل سوریه ام بپاريزن شرکی نافوی بو مفقرینه بخابن هگر مفقرینه نقطه صفر مربعه یکی و جارد ام نزانن شرکی و بریم کوی دری به و شرکی دجوار به برفره به چقواتی دور و دريج به اویا و جارد به خسارتک مزین جبو تبایا گل سوریه تم ترسيك وهيكو لنافچين باكورة روشهلات سوريا جهنكو عرب لبرانينا إريشك لدجي وبيكرن لدجي كردا آلوزي دركفن براستی یعنی پیکاتیم باکور جهلات سوریه گهانه و آستا هشمندی گو فهم کرنه و ناز دکن گو هبشیک جیانی دوی باکور جهلات سوریه تی جیان کرن چقوا زور و زحمتی هبه ریوبریه کی دوی درباره ده گل کرد عرب سوریان همو پیکاتیم پاراوان تید هی به دور و ریوبریه جیانا روزانه هبش به هور دمشینن لی خطابه رسمی خطابه گو ایروج هندر شامه در دورا شامه درد کوي له دور نیدن درد کوي دخوازن ناکوکیه که ناوا پیکاتیان دناوا گلاد چیکن و شرکی نافخوی جنوب گور بکن لی گلی ما هشیاره به همو پیکاتیان خواه به کرد خواه به عربی خواه به سوریانی خواه دوی درباره ده باش فهم کریه پیش روجاوان چاوا و نا بپاريزن و دسكتيه خو چاوا بپاريزن لي مخابن دس درجيا هم جه دربه هم جه هندر خطابا ناكوكيا غوتي تي روجانه مخابن چيد بي چج هندر شامي چج دورند دخوازن هنك ناكوكيا دوي درباري بكن لي پشتامج گلي ما راست چ كرد ما چ عربي ما دوي لي امجار دبيجن گلي خور ام بيجن گلك ام هشيار بن لیستکن مزن لسروی گلیته کرن لتبایا گلی سوریه و هر وها ام بانگی حمو گلی سوریه دکن به حمو پیکاتی خواه بولاد پاریز خواه به آشتخواز خواه به دموکرات خواه به حمو جباتا نابنتوی گو ایرو چعب خواه لسر خاکا سوریه وکن لسر گلی سوریه وکن قاشو ما دستهلادارك تكبر بدلن قالك مزن خلق سوريا دانين بتبايا خو قال سوريا بتبايا اشيان بصد هزاران شهید وقربانی دانی مگه مليونا پنابر ام بزانن روزانه حتی نه پنابر هندره قامپاد هن گله میسری کانیه گری سپی هر کس به باش دزانه هر وها جواتا نابنتوی گرک هشیار به گرک مسوگریا خو ایدم پیک بین اتفاقا و پیمانه ده آدار ده
گرک ناس بکه کو ایرو هینجی گل سوریه دبن مترسیه که د جیان دکه او هیویا گل سوریه گود گود امه جیانک هبش امجد دسالتداریه که خلاص بون امه اید نفسه که راحتی قارب به هبر جیان بکن به هبر سوریه که دموکرات به هبر آباب لمخابن خالد برای چند روزان شانده حسدل شامه بو جنرال مظلوم عبدی راست کو حکومت شامه و جاره آمده نبود تره کفتنان امضا بکه يعني هر كش دزانم مقود بيمان ده آدارج حش خالا بيتن هر حش خاج بهدو قريداين تخالك إيش خالك جدابك وهنا كي زحمت به وبيجي وك تحديه كي يعني زحمتيه وهنا لتوايجو أما قود نابا قوتني خو توايجو أبي مهرم بندي عسكريين زان لشكري أن بين تمام ربيبريا خسر قصدي دبي أمجير حاضرن أمي هرم بندي نظام سبيل أن بين تمام أمجير حاضرن دبي مهرم بندي نظام بترول وغاز وإيش نظام شيء يعني ربيبريا خسر حمو بندار حاضره توايجو حمو بند هدود كملين هل تجبندك هر بندك يجي وهنا كي لاواز بيجي ليه أبيات دليلك كو أو حكمتها شامل مخابن ناخوازن به پیمانی بجیب که ناخوازن یک بندیجی ما گوت یعنی بندک جی بنده پیمانی گوشر رو پکتون لسر خاکا سوریه به توایی به راوستاندن و هسده به گریدای لمخابن ایرو ام دیبینن شیخ مقصود و اشرفیه و لگلک دبرند نهاجی ما بیست گو مدفعی جی سریکانی داویجن در دورات التمر و سوام و نظام گنده در دوراویج بو بیج ام دیبیجن مترسیا شر شیخ مقصود نتنه دو تاغنده هندره باجار رکی دیه شیخ مقصود میناکا گلکی میناکا اراده یک دموکراتیک میناکا جیانک هبش میناکا سوریه بچوک تجیان کرن جبو ویجی گل ما لکی داره دبی گل ما کردستان گل ما آشتی خواست دموکرات خواست لکی داره دبی گرک شیار به گرک لسر پیا به گرک ام وی باش بشوپینن دیروک دمین گلک حساس و نازک ام در بازبین ایرو گلک سپاس بو تبریز خالد ابراهیم اندام دسته ریوبریا پیوندین در و ریوبریا خسر تو میوانه ما بوی گلک سپاس لاورس بالا بکشینم سر دیمنکی نوکو گهشتیه بر دسته ما هجمارک چکدارن ارتش عربیه سوری لفلکیا شیحان کتنه کمینک شروان و اندام اسایشا ریوبریا خسر اف دیمنه کو از بحثاوی دکم نهال سر اکران روداوی هند بینن کو هجمارک لشکرین ارتش عربیا سورینه کو کتنه دست اندام اسایشا ریوبریا خسر اف دیمن جبو روداوی هاتنه شاندن هجمارک بریندار وانجی هند دیمن ده هند بینن کو اف یک جوان لشکرای کو دلنگ خود بریندار بویا و کتنه کمینک اسایشه ده ایرو لکوبانه هوالاتیان جبو پشگیری کرنا نشجهن شیخ مقصود و اشرفیه کتن گروه ده دکان و بازار خواه گرتن پشترا به هزاران کسان جبو پشتوانیا کردین وان هر دو تاخان مشکل دار خستن ریوبریا خسرجی لکانتونا فراته بانگ لخلکه کرکو هلوست خواه لهمبری وان ایریشان نیشان بدن گوت کو دوی بریا دیالوگ و دانستاندنان ناکو کی بین چاره سر کرن اف دیمنه کل سر اکرانی رو داوی هند بینن دیمنه کوبانه کو پشتی گرتنا دکان و بازاران خلق بوی آوائی پشتوانیا خواه جبو شیخ مقصود و اشرفی راگ هاندن و ایریشالوی درجی شرمزاد کرن ازم جو تارید بکیم هر الفردان ازم جو تارید اشتی از خود بکیم هر آنو تره بده فرماندار تره بده شیخ مقصود برخواه ده ازم جو تارید بکیم هر الفردان ازم اشتی از خود بکیم هر الفردان شیخ مقصود برخواه ده ازم جو تارید بکیم هر الفردان اسایشا ریوبریا خسرجی لحلب بانگ لخلکه کرکو جا پروپاگاندا و نوچین کل وی آلیتینا بلاف کرن باور نکن دبیجا اسایش دبیجا او پاراستنا تاخین شیخ مقصود و اشرفیه بکن حتی داوی گلوبا خویناوان اخباری که فوقاتین داری همی اخباری داره اخباری شاش هردرم ایران نکه شیخ مقصود چه سربریگه حیاتو زاروگر 7 سالی حیا 7 سالی حیا به کردی محافظه امریکا داره کجایی هم شیخ مقصود برنامه هم
هم وقت هزي أولوكوريا هندري لطاقة شيخ مقصود وأشرفية هم جي خود دقرن برو قال ما باش بزانك كو هم لبي داري حاضرن جبوب قال هم بدارين هم جبوب پروستني قال خو هم لبي دارين برو قال ما باعلامي وان زيادة باور نكي تشتكنينا همو اعلامي وان نراسته همو شاشة وقت پسیکولوژی ملت خراب دکن در بیوی تشتکنینا هم حاضرن حتی هم لبی دارینه ده کسی نکاره در باسی طاقه شیخ مقصود و اشرفیه بی حتی هم لبی داره دلوپ خوند جانی ماتا هبه او در باسی بی داره نبن دمی در باس ببینجی و سر جنازه مرا در باسن در بیوی تنه سر کفتن هفال سلا بريز راو شوا چیه؟ هفال يقرأ مورال معنوياتي هفالا چنه بلند نه؟ هفال معنويات حزارة مورال حزارة قوات سالي سادة هفال يقرأ سلابي مبدا هفالا ذاتنا منا دوری ونه هم قارشی ونه اف ایرو و به براجه گاج دیرو که اموک هزین اولاکاریا اندر امید برخوابدن امید و دجمنی هوف امید سر جنازه وان رب ماشین امید وانا پیک ببن و امید سر کبن به هز و قواتا و شروان هیجا و مورالا گلی می ولاد پاريزي قهرمان امید وی دجمنی تنه بکن از بچم جم هفکار خواه نامو عبدالله جنیور که لگلمه نامو دم باش دخوازم نرینا نتوین یک بوی بزانبم لنتوین یک بوی چته گوتن درباره وان ایریشن شیخ مقصود و اشرفیه و تکدانا 300 خانیان هر حال سر بانگوازیا سروک بارزانی کدبیجه کرد لحلبه لجیر گفو مطرسیا پاقجیا نجادیا نتویه جير جنوسايدية قفا جنوسايد بەڵێ نالین دوایین بەڵێ نالین دوایین لێدوانینەتەوە یەکگرتوەکانەوە بوو کە کەمتر لە 24 کاژێر پێش ئێستا گوتەبێژی نەتەوە یەکگرتوەکان گوتەبێژی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان ستێڤان دوژاریک تایبەت بە ڕووداودایک وە گوتی سکرتێری گشتی زۆر نیگەرانە بەو گرژیانەی لە نەوت ناوچە کوردیانە لە حەلەب ڕوویان داوە و هەروەها باسی تێبینی ئەوەشی کرد کە پێشڤەچوونێکی زۆر ڕووی نەداوە لە گفتوگۆکانی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا و حکوومەتی دیمەشتا بۆ ئەوەی بگەن بە چارەسەرێک لە دروستکردنی سوپایەکی نیشتیمانی کە کوردیش لە خۆ بگرێت هێزەکانی سووریای دیموکراتیش لە خۆ بگرێت بەڵام کەمتر لە نیو کاژێری یعنی سکرتێرێک گشتی لێنەتەوە یەک بووی گشتی ئاگەهداری وان ئێریش و شەڕێ لە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەیە و پرسیار جێ کریە ئەو ئاگاهی دایەوان بەڵێ وەکو تۆڕی میدیای ڕوودا و هەموو ئەو ڤیددیویانەی کە توانیمانە پشتڕاستی بکەینەوە لە ڕوودا و بڵاومان کردوێتەوە بێگومان شتێک بڵاو ناکەینەوە تا پشتڕاستی نەکەینەوە ئەو ڤیددیویانەمان نردووە بۆ گوتەبێژی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان تا ئەمڕۆ کەمتر لە نیو کاژێری دیکە دوای ئێستا پرس کۆنفرانس دەکات و چاوەڕوانی وەڵامێکی بەهێز بن لە سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە لەو بارەیەوە ئەو راپۆرتانە ئەو قسە گرنگانەی کە بەرپرسە باڵەکانی کورد کردویانە وەکو ئیلهام ئەحمەد وەکو سەرۆک مەسعود بارزانی نردوومانن بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان تاوەکو بە چاوڕوونی زیاتریان هەبێت و لەو بارەیەوە بەیاننامەیەکمان قسەمە بۆ ڕوودا بکەن لەبارەیە و هەروەها نەکتەنیان نەتەوە یەکگرتوەکان پەیوەندیمان بە باڵیۆزخانەی فەڕەنساوە کردووە لە نەتەوە یەکگرتوەکان پەیوەندمان بە باڵەسخانەی ئەڵمانیاوە کردووە و پەیوەندیمان بە چەند دەوڵەتێکی دیکەشەوە کردووە تاوەکو لەو بارەیەوە قسەمان بۆ بکات هەر سەرنجێک و کاردانەوەیەکی نێودەوڵەتی لێرە وەربگرین لە نەتەوە یەکگرتوەکان بێگومان خێرا دەگەێنین بە بینرانی کورد و لە ڕوودا وڵاویەکەینەوە دەستخۆش نامۆ بێگومان هەردەماک و بەرسەوان پرسیارێن تە هاتە داین لە سەروان هەردوو تاخانەمێ بێنە جەمتە دەستخۆش بۆتە هەفکارێ من نامۆ عەبدەڵڵا هەرتم دەنگێ کوردان و دەنگێ ڕۆژاوای کوردستانê digihîne berpirsên netewên yekbûyî sekreter û balyoz û nûnerên welatan li netewên yekbûyî destxweş namo dîmenekî din heye ew dîmenek ku êrîşa artêşa Erebiya Sûrî li servan herdû taxan piştraz dike ku ev beşekin ji serbazên wê artêşê ku êrîşî taxên Şêx Mesûd û Eşrefiyê dikin bi çekên di destê wan de herûha bi topan jî heman awayî. كفو كفو
كفو كفو لالیه کدن کارودان بردوام دکن اندام فرمانداریا حسده سیپان حمود بیجه ایرو روژا رومته یجبو تاخن شیخ مقصود و اشرفیه دبیجه جی تاخن شیخ مقصود و اشرفیه و کلها بر خدانه بمینن. افسروکا ریوبریا پیوندین در و یا ریوبریا خسرجی الهام احمد دبیجه حکومت سوریه یا و گوهز دانستاندن جبورا و استاندن شر لحلب رد که الهام احمد لسر حساب خوی تورا جواکیا اکسه دربار شر و آلوزین لتاخین کردنشین لحلب پیامک بلاف کر. الهام احمد دیار کرکو وزارت بروانیه یا حکومت و گوهز یا سوریه لدیجی تاخین شیخ مقصود و اشرفیه اینکو به سویلان داگرتینه تجینه شراغ هاندیه. هفسروکا ریوبریا پیوندین در و یا ریوبریا خسر اویک وکا شر قرکرنه لدیجی کردان بناف کر. ینکوج بریده دبن ظلم و زورداریا رژیم دبون. الهام احمد دبیجه پرانیا نشجهن وان تاخان خلق عفرینه کو بدار زوره هاتنه کوجبر کرن هرو هادوی ورزانین کو اف هر دو تاخ دبن دور پیچک تند یا کومن سر وزارتا بروانیه یا سوریه دبون. الهام احمد تکسکر کو کرد پابندی رکفتنا یکی نیسانه بون لی آلیه دن پی پابند نبویه دبیجه تبی حولین مایم بردوام ینج بو دست بکرنا دانستاندنان وزارت بروانیا سوریه دیالوگ رد که هفسروکا ریوبریا پیوندین در و یا ریوبریا خسر بانگ لبرپرسن حکومت دکه کو برپرساتی خوا یا الهمبری بویران هلگرن وجبو چاره سرکرنا پرزگریکان ریا عاقل منطق و دیالوگ بشو بینن ج شوازا شرو پفچونه دور بکون هروها داخواج گل سوریه و جوانان کرکو جوان ری بازن شر دور بکون دنگ راستی بلند بکنو دج شرو پفچونان بردن. هفسروکا شاندا دانستاندکار یا ریوبریا خسر فوزا یوسف ویجید پوستکی در سر پلاتفورما اکس گوتیه هن آلین در و افشر سپاندنه گوتکو او به چارەسەریya آشیا نرانه. فوزا یوسف دبیجه راگهاندنا شرج آلیه هیزن سر وزارتا بروانیه و شاشتیه که استراتیجیکه راگهاندنا شرج آلیه وزارتا بروانیه و ده در انجامان بخوره بینه هیزن در و افشر سپاندنه. فوزا یوسف دبیجه ام لگل گوتو بیج و چارەسەریya آشتیانه لی ام ده بروانیه جی لبرخوا بکن. چکدار به توپ و تانکان ایریشی تاخن کردنشین دکن لگوری آگاهیان چند کوم و فرقین چکدار که هنک جوان راست سر وزارتا برگریا سوریه ونه لی فرمان خواه جعالیه دن وردگرن پشتوانی جعالیه دن وردگرن هنک جوان جی گریدای هیئت تحریر الشام هتشینه بجداری ایریشن لسر تاخن کردان بونه ایریشن لسر شیخ مقصود و اشرفیه بونه لگوری وان آگاهین کو گهشنا بردسته مف کومن کو ایریش دکن اون فرقه شست هشته اف فرقه جچکدارین تندرو ین بره ین هیئت تحریر الشام جبهة النصرة يا بري بيكتي فرمانداريا في فرقية جالية أبو قتيبة المنبجيفة تيكرن كو أو يكجي سركردين ديار وناسكرية هتا الشيء فرقية حفتي وشاش أو فرقة جكوما الحمزات بيكتيكو أف كومجي سركشياويج آلية سيف الدين بولات أبو بكر وتيكرن نافي في فرمانداري دليستا جزاين أمريكا ده جهد قرا هرو هذا داوية صلاة 2025 ده بريطانيا جي جبر بن بيكرنان جزال السرفي فرمانداري وكوماوي جي سبانت فرقية كدن هيا فرقية حفتي ودوية أفرقة جل كومين چكدار لخود قرا كو فرمانداري في فرقية كسكي كو فرمانداري فرقية كسكي كو فرمانداري كي بريبو دنابا هيئة تحرير الشام اف جروبن كو اريشي تاخن كردنشين لحلبة دكن الشيخ مقصودو اشرفية لآلية كيدن وزارة برجرية سوريا هيزن سوريا ديمقراطيك هسده بومبكرنا كولان وجهن قشتين الشيخ مقصود وقولا باران كرنا وان كسن كو دخوازن جنافچين شر برفن
تهمت باردکه فرمانگه ها راگهاندنه یا وزارت برگریه یا سوریه دداخیانیه که در راگهاندیه یک کتیبه استخبارات سوریه چاودێری کریه کو وکە ئەو دەبێژن ڕێخستنا هەسەدێ مژولی چاندنا بومبەیانە لە کۆلانên سەرەکی و یên لاوەکی ژی یên تاخên شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە هەروەها gelek سازی و دەستگەهên گشتی و تایبەت jî بومبەبارانکردنە وەزارەتê diyar kiriye هەسەدێ بە ئەرمانجkirinê گولەبارانkirin û tirساندنê rê li pêşiya bi sedan xelkê taxên şêx Mexsûd û Eşrefiyê girtiye ku ji navçeyê derkevin. Hikûmeta Şamê ameje bo yekê daye ku Hesedê berdewam e li ser armanjkirina taxên Helebê bi hawinan û çekên giran û navîn ku bûye sedema qurbaniyên zêdetir di nava welatiyan de û ziyan jî gihandiye mulkê giştî. هر جبار êrîşên li servan her du taxan beşek ji welatiyan koçber bûne li gorî amarên ku têne belavkirin derdora 2000 kes koçber bûye ji taxê derketiye beşek ji wan berê xwedana Efrînê bi taybetî ew ên ku xelkê Efrînê ne yan jî ew ên ku xizmê xwe kes û karê xwe li Efrînê hebin berê xwedana Efrînê ji ber kuriya derketina ji Helebê ber bi Efrînê vekirî bû lê eger kesek ji Efrînê bixwaze bê Helebê rêgirtiye. کۆچ بەربوونا خەلکێ هەردوو تاخێن ئەشرەفیە و شێ مەقسوود ئێن باژارێ حەلەبێنە ji ber pevçûnan di navbera hêzên asayîşa navxweya ser bi rêveberiya xweser û artêşa Erebî Sûrî de neçar mane malên xwe biterkînin. الوضع صار مأساوي وضع مخيف روش تراژیدیک و مترسیداره زخت المهاتیه کرنم اشرفیه بترکینن جبر روش گلک خرابه حتی ما آجرین خوشی لپی خو نهشتن جسدی حشتەی خەلکێ وان هەردوو تاخان کوردن حکوومەتە سووریە دبێژە دوو کۆریدۆرên مرۆڤی ji bo xelkê wan herdû taxan vekirine lê Nûrî Şêxo evserokê encûmena herdû taxan dibêje Kurd taxên xwe vala nakin ew ên got taxan vala dikin piranî erebin. والله البارحة نمنا بغرفة واحدة بجالسين خودي شافا بوري ام 20 كس دو اودايا كده رازان بومبايك 20 متر دوري اودايا متاقيا خودي ام باراستن فيس بهي مديت روشنكي ارامه ام يكسر دركتن زاروكين من بري من دركتن ام جيل بيوان دچن ام جهر آلية كيفتين ارمانج گرتن روكيت وك بارانيل سرمد بارن يلا صعين بالله لگور هفسروک انجمن هردو تاخا نوری شیخو جبر پفچونان 8 ولاتیان سوی جان خوجده زانه و 48 کسین دنجی بریدار بونه. ریوبریا تندرسیا حلبی جید بیجه جبر ایریشن هسده 4 کس هاتنه کشتن و 18 کسین دنجی بریدار بونه. بالدوازیا مش بو سازیا تندرسیا جهانی بو همه سازی مروواهی ورای گشتیا جهانی گو دغدغه بکن گو اب ایریس سروتا که بسر سیویلا یسر گله سیویل گو به سکناندن اشبوه که گره کی برکه خرابن ورده که عاجل مداخله بیبه بو ایریش به سکناندن اجبر گلک جن و زاروک و کلک سیویل اجدو حتایی رو دوا ایریش آده جیانا خوش دستانی و گلک بریدار هنه خرجداری بو مداخله لزگی بیبش بو خلاص کرنا جیانا وانا افگارا پفچونان روژا سه شنبه دست بیکر هر دو آلیجی هف به تقینا گلیا یکم تومت باردکن ام بزانبن کال واشنطن چته گوتن هفکاری من دیار کرده برپرسی اوفیسا رو داول واشنطن باوای که راست راست لگل منه دیار افدامات باش به ج پنتاگون از دخوازم پرسکشته بکم گلو درباره و ایریشال سر شیخ مقصود و اشرفیه پنتاگون تشته گوتیه تبرسوا ودایه بەڵێ نالین ئێمە ئەمڕۆ و ڕۆژانی ڕابردوش کاتێکە و هێرشانان چامەدران و پرسیارمان لە پنتاگۆن کرد بە تایبەتی ئەمڕۆکە پرسیارمان لە پنتاگۆن کرد سەبارەت بە و هێرشانێکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو و دوێنێ و ئەم ڕۆژ ڕۆیان داوە بە تایبەتی کە خەڵکی مەدەنی بۆتە قوربانی سیڤیلەکان گیانیان لەدەستداوە و خەڵکێکی زۆر ئاوارە بووە ماڵێکی زۆر ڕوخێندراوە ئێمە کە پرسیارمان لە پنتاگۆ کرد بەرپرسێکی پنتاگۆن بە ڕووداوی ڕاگەیاند ئێمە هیچ شتێکمان نییە لەسەر ئەمە بە ئێوەی ڕابگەێنین و لەوە زیاتر هیچ قسەیەکی دیکەی نەکرد ئەمە تاکە وەڵامی پنتاگۆن بوو بۆ ئێمە سەبارەت بە ڕووداوانەی کە لە دوو گەڕەکە کوردیەی شاری حەلەب هەن وەزارەتە دەرڤە یا ئەمریکا تبەرسڤ دایە لە سەروان ئێریشان دیار
بە هەمان شێواز ئەوەی لە هێرشەکانی ڕابردوو کە ئێمە پرسیارمان لە وەزارەتی دەرەوە کرد وەزارەتی دەرەوە پێشتر بە ئێمە ڕاگەیان کەوان نیگەران لەو ڕووداوانەی کە هەنا و هەوڵەدەن کە لەگەڵ هەردوو لە گفتوگۆ بکەن و بۆی ڕێکەوتنی دەی ئادار جێبەجێ بکەن بەڵام لەسەر ئەو ڕووداوانەی کە دوێنێ و ئەمڕۆ ڕوویاندا و لەسەر نزیکەی 8 کەس گیانی لەدەستداوە و ژمارەیەک کەس بریندار بووەوە خەڵکێکی زۆر ئاوارە بووە چەندی ماڵ و خوێندراون تاوەکو ئێستا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئەڵێن وەڵامتانە دەینەوە من قسەم لەگەڵ بە بەرپرسێکی وەزارەتی دەرەوە کرد گوتی پرسیارەکەی ئەومان بەدەست گەیشتووە کار لەسەر پرسیارەکەیەوەکەین و وەلا نزیکترین کاتدا وەڵامی پرسیارەکەتانە دەینەوە واتە ئێستا وەزارەتی دەرەوە بۆ ئەم ڕووداوانەی کە لە چەند کاشێر ڕابردوو لە ماوەی 48 کاشێر ڕابردوو ڕویان داوە پرسیارەکان بەدەست گەیشتووە و وەڵامانە دەنەوە کە لەسەر ئەمە هەڵوێستیان چیە و وەکاردانەوەیان چیە بێت لەسەر ئەم دۆخی کێسا لە ناوچەکەیە بەتایبەتی ئەو هێرشانەی کە بەسەر ئەو دوو گەڕەکە کوردی هەن دیار هون لە کۆشکا سپینە زانم کۆڕۆژەوە ئەمریکانەها ڤەنزوێلایەیە لێگەلەوە لەسەر ڤان ئێریشان لەوێ دەرێ چ تێگوتن؟ ئێستا من لە کۆشی سپین وەکو ئاگدارن لەگەڵ ئەوەی کە ئێستا مە لە کۆشی سپین کۆنفرانسی ڕۆژناوانی بەڕاوچی کە کارن لەوێت گوتەبێژی کۆشی سپی لەوێ قساکات و لەمان کاتدا وەزیری تەندروستی و وەزیری کوشت و کاڵ و ژمارەی بەرپرسی دیکە هەنە و کۆنفرانسە زیاتر لەسەر ئەوەیە کە ئەمریکا نرخی خۆراک و هەروە نرخی دەرمان کەمەکاتەوە کەمتر لەسەر پرسی نێودەوڵەتیە بەڵام بێگومان ئێمە لە ژوورەوە بین ئەگە دەرفەتی ئەوە هەبێت کە پرسیار بکەین بێگومان پرسیاری ئێمە لەسەر ئەو ڕووداوانەی کە لە ئەو دوو گەڕەکە کوردی و هەروە لەسەر هێرشانەیە بۆ سەر گەڕەکە کوردیەکان و خەڵکی سفیری کورد لەوێ بێت بابزانین کاردانەوەکان چی بێت بێگومان لە دوای ئەوە شەڵ دەدەین لەگەڵ بەرپرسانی دیکەی کۆشی سپی بەتایبەتی ئەوانە کە پەیوەندیدارن بە ناوچەکە پرسیارەکان ئاراستە بکەین و بۆی بتوانین کاردانە و هەڵوێستی کۆشی سپی و ئیدارەی دۆناڵد ترامپ شوەربگرین لەسەر ئەم ڕووداوانەی کە لە ناوچەکەدا هەن دیار لە ئالیەکی دەن بەشێک ژە خەلکێ دبێژن و پشتی کو بە چاودێریە ئەمریکا دەنابەرە ئیسرائیل و سووریە دەڕێکەفتن چێبوو ئەف شەر لە سەروان هەردوو تاخان دەست پێ کردە گەلو ئەv ترەخنەیەکێ هیچ رەخنەیەکێ د مەدیا ئەمریکی دەد ناواوان بەرپرسن ئەمریکیان کو دۆستێ کوردان بوونە چێ کردە یان چێ دکە؟ لێرە لە دوای ئەوەی کە گفتوگۆکانی نێوان حکوومەتی سووریا هەروە حکوومەتی ئیسرائیل بە نێوەنگیری ئیدارەی دۆناڵد ترامپ دەستی پێکردووە بێگومان لە سەراستی ئیدارە تاکو ئێستا قسە لەسەر ئەمە نەکراوە کە ئەمە بۆتە هۆکاری ئەمە بەڵام لە سەراستی دیکە بەتایبەتی هەندێک لە کۆڵنیڤانەوانە کە چاودێری ئەم ڕووداوانەکەن پێیان وایە کە حکوومەتی ئەحمەدار شەرعا بەشێک هێزی لەوە وەرگرتووە کە پشتیوانی ئەمریکای هەیە و پێی وایە کە ئەمریکا چاوپۆشیە کات لە هەموو ئەو کارانێک کات بەڵام بێگومان ئەوەندەی ئێمە لەگەڵ بەرپرسانی ئیدارەی دۆناڵد ترامپ و هەروەهاوەی پێشتر ئێمە خۆمان هەمان پرسیارمان ئاراستەی خودی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کرد لە مانجی ڕابردوو کە ئەوان چیان گوت ئەوان بە ئێمەیان گوت کە ئەوان سەری ڕووداوەکەن نیگەران لە ڕووداوەکە و بە هیچ شازێک پشتیوانی لەوە ناکەن کە حکوومەتی ئێستای سووریا ئەم هێرشانە ئەنجام بدات و بێگومان نیگەرانیش لەسەرەوە هەیە و هیچ کاتێک ئەمریکا پشتیوانی لەوە ناکات کە هێرش بکرێتە سەر ئەو گەڕەکە کوردیان و یان خەڵکی مەدەنی gelekî spas bota berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Washington hevkarê min diyar kurde tu li gel min bûy spas. Li Hewlêrê îro şandeke peyedê seredana nûratiya enekesê kir li Herêma Kurdistanê di civînê de behsa dawî pêşhatan kirin. Pêşhatên siyasî herwiha behsa bihêzkirina peywandiyan û ev şerê ku li van her du taxan jî rû didin Şêx Mexsûd û Eşrefiye. Endama Encûmena Peyedê li Herêma Kurdistanê Berîvan Mihemed ji Rûdawê re dibêje pêwîstiya wan bi hevrêzî û bihêzkirina peywandiyan heye got ku civaka navdewletî ji êrişên li ser taxên Kurdiyên Helebê bêdeng e. Ev yek jî dibe cihê şermezariyê li cem wan. بزانم هاتنی ئەم شاندەی پەیەدە بۆ لای ئەنە کەسە ئامانجەکەی چی بۆ لەگەڵ بێریڤان خان قسە دەگەم کە ئەندامی ئەنجومەنی پەیەدێ لە هەرێمی کوردستان بێریڤان خان سڵاوت لێبێت 26 نیسان لە دوای ئەو کۆبوونەوە تایبەتی کە بۆ یەکبوونی کورد ئەنجام درا ئەمە تقریبان دەبێتە یەکێک لە هەنگاوە باشەکان کۆبوونی نێوان ئەنە کەسە لەگەڵ پەیەدا چ ئامانجێکی دیکەتانیان چه هەنگاوێکی دیکە هەوڵ دەدەن جێبەجێ بکەن بۆ یەکبوونی کورد لە ڕۆژاوی کوردستان لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریا و لە سووریا بەگشتی یعنی راستی پشتی کنگره هات لدارخستن پر خالین گرینگ و هاتن تکز گرن یکم خال او خالا بکو اما جبو یک رزی گلی کرد کارو خبات بکن جبو سر اصل نتوایی کارو خبات بکن اما او ارماجی کو اما دیته ایرو بوی ما بسته راستی تفدگرن و یعنی تا استاجی گلک هفدیتن هاتنه کرنده هندر سوریه ده
جبو يجي إما لفير وك الهرمي كردستان راسي حزمان كرد أو هفدي تنبر دوام بن ليرة توانبن كارو خباتكي هف بش بدن مشاندن كانبن يعني بريك جريان وكيد بن خطي خوي فكن كو إماج توانبن راسي لفيرش بيخواستن إماج كانبن ببن دستك باش الاشكال والسرقرا كان اشرفي والشيخ مقصود وكوتشن جاري ديكا وامر حكومتي سوريا بفرمي حساب كشر راجان دوا دواي واتشي لكم الجيرو دولتي وكو بيدا وكو يوك بشكل ولا حكومتي وقدر رجاوي كردستان وانجمني يعني باكر رجالات سوريا دان يعني راسي او ايريشين كل سر شيخ مقصود واشرفيه تنكرن بسوج بسبب تنكرن شبر د پیمانه یکی نیسان ده د نافبری گرک شیخ مقصود واشرفيه و نافبری او مجلس حکومتی و گوهه ساتبو امضا کرن کو او گرکه خصوصیتی و هيا چند خالن سر هاتبن ارکرن و امضا کرن یک جوان خالنا دا هزین لشکری کو وک قصده یا پگه پجت ده نمینن والسر اساسي جي او هيزانا جهندر گرك شيخ مقصود الشافعي دكتن تاني هيزن نافخوي كو كان بن باراستني خوبكن او تدامان اما ام ايريشاني كو ايرو لسر شيخ مقصود الشافعي تكرن راستي جي بدبينيه يكو ايرو دولت يعني هذه الناف دولتي كود هندر سوريا دا جي دقرن بنا يعني بدنگ مانه يعني وقت ديار كرن كو بنا شريكه و إيريشه كو تكرن و هركز دزانه او إيريشه كل سر گرك شيخ مقصود الشافعي تكرن دست تركيا اشتده هيجبر تركيا هر جار دوزي كردي دا هول دده او إيريشه خبر دوام بكي هول دده گركن كردي چه جهن کردی کنگره یعنی کانتون کردی چه گرکن کردی داگیر بکی و بکی مالو ملکی خو و یکی از گهشتم داویا بولتنید نوا خیره دمین دخوازن به تاخه آلی سیاسی دا بشکینن ایرادا به گلی بشکینن ام بهیدین سروف نتیروان برازانی سروف برز مسعود برازانی هر کس به آلی خدا مداخله بکه خير عيتها بيك عكتها هون به سوشال ميدياش مش كيشتي صراحة بس سرچاو باكيجي 22000